1 2 1.
il-Paċi u nilqawkom fil-parroċċa ta' Sant'Andrija Kostlu. Il-proċessjoni tal-ġimgħa kbira hi manifestazzjoni reliġjuża biex tfakkar il-passjoni u l-mewt ta' Sidna Ġesu Kristu. Il-passjoni ta' Ġesu hija ġrajja li fiha nfisha titkellem mhux biss minn Kristu msallab li fih naraw l-erz u l-kobor tal-imħabba ta' Alla, imma minn ġrajjietna stess. Il-proċessjoni hija bħal-ktieb ta' din il-ġrajja. Aħna naraw il-vari differenti li jippreżentaw diversi mumenti minn din il-ġrajja u personaġġi marbuta mal-ġrajja li seħħet aktar minn 2000 sena ilu. Nisħajjulna qed inqalbu l-paġni ta' ktieb li fih qed naqraw kif din il-ġrajja tal-passjoni tolqot lilna llum. M'aħniex nassistu għal wirja spettakolari, il-kurzita tagħna ġiet wassalna biex tiskiet nirreflettu fuq dak li qed naraw u nisimgħu. Il-proċessjoni tal-ġimgħa l-kbira tal-Luqa hija waħda mill-antiki u taf il-bidu tagħha għall-aħħar snin tas-seklu 18. L-ewwel bara jingħad li kienet tal-Veronika u kienet saret wara testament li sar minn ċertu Marija Rosa sabiex din issir wara mewla. Matul is-snin il-vari żdiedu waqt li oħrajn ġew restawrati. Il-vari ġratilhom ħsara kbira fit-tieni gwerra dinjija. Dan ma qatax qalb il-poplu ta' Ħalluqa. Infatti wara l-gwerra il-proċessjoni ħadet spinta ġdida billi żdiedu iktar il-personaġġi. Dan wassal sabiex il-proċessjoni ħadet aktar ħajja u kibret iktar l-ammont ta' parteċipanti. Fis-snin 90 bosta statwi saru mill-ġdid mill-artist Renzo Gauci. Dawn ħadu post dawk li saru oriġinarjament minn Petrivella. Dawk l-istatwi li nżammu ġew restawrati u saru wkoll set ġdid ta' bradelli u bankuni. Dak li se naraw illejla inbena matul iż-żmien tant ħidma u sagrifiċċju imżejna b'entużjażmu u mħabba li jagħmlu fih mhux biss lil dawk li ħadu sehem dirett imma lill-parroċċa kollha ta' Ħalluqa. Ta' personaġġi bibliċi marbuta mal-ġrajja tal-passjoni u oħrajn li ġorru simbolu marbuta mal-ġrajja li qed tfakkar il-parroċċa ta' Ħalluqa. Irridu niftakru li aħna mhux qed nassistu għal spettaklu imma għal manifestazzjoni qaddisa biex tfakkar lil dak li hu waħdu qaddis u sar wieħed minnha. Il-ġrajja tibda bid-daħla ta' Ġesu f'Ġerusalemm. Dakinhar il-poplu laqgħu ixejjer bijej taż-żebbuġ u l-pan waqt li għajjar Osanna. Personaġġ importanti li jidher fuq quddiem u l-prologu, figura li jintroduċi dak li ser nassistu għalih. Melkisedek, sultanu Qassis fi żmien Abraham, kien l-ewwel wieħed li għamel sagrifiċċju ta' ħoss u nbit bħala ringrazzjament lill-Alla għal-rebħa li Abraham għamel fuq l-edewa tiegħu. Bosta kienu l-profeti tal-Antik Testament li sa minn żmien qabel ikellmu fuq il-qalbej ta' Alla, il-Messija, dak li kellu jagħti ħelsien tas-sew lill-poplu tagħna. L-aħħar fost dawn il-profeti kien Ġwanni l-Battista u ħejja ħbieb u lill-poplu għall-Messija u rieħ meta wasal.
L-ewwel ittra tiegħu lill-Korintin, San Pawl jikteb hekk: il-predikazzjoni tas-salib hija bluha għal dawk li jintilfu, imma għal dawk li salvaw għalina il-qawwa ta' Alla. Għax illum jitolbu s-sinjali u l-Griegi jfittxu l-għed, imma aħna nxandru l-Kristu msalla, skandlu għallum u bluha għall-Griegi. Iżda għal dawk li huma msejħin, sew Lut jew Griegi, Kristu huwa l-qawwa ta' Alla u l-għed ta' Alla. Din il-vara ġdida tirrappreżenta l-glorja u l-qawwa tas-Salib imqaddes u tlestiet din is-sena sabiex toħroġ għall-ewwel darba fil-purċissjoni. Fiha naraw b'mod prominenti is-salib bid-dija ħirġa minnu u taħtu żewġ anġli adoraturi. Mela araw il-għowda tas-salib li fuqha ġie msallar is-Salvatur tad-dinja. Dan huwa s-salib li aħna tant niftaħru bih u li bih nirfu l-ħajja ta' dejjem fl-eternità. Din is-sena se tikkumpanja l-Purċissjoni solenni tal-Ġimgħa Kbira il-Banda Sant'Andrija taħt id-direzzjoni ta' Maestro Michael Pulis. This year, the St. Andrew's Band will accompany the procession under the direction of Maestro Michael Pulis. L-ewwel silta mużikali li ser nisimgħu huwa l-Marċ għal Kaduti del Patria. Marċ funebru mill-fidna ta' Surmas Ħalluri Maestro Vincenzo Caruana Spiteri li kiteb u rregala dan il-Marċ fl-1920 sabiex jibqa' mfakra l-vittmi lir-rebelli tas-7 Ġunju 1919. The first funeral march to be played by the St. Andrew's Band is I Caduti della Patria, composed by Maestro Vincenzo Caruana Spiteri.
qabel ma Ġesu mar jitlob fil-ġnien taż-żebbuġ u għamel dikla tal-għid mad-disċipli tiegħu. Kif fil-fatt għamlet kull familja ludija oħra. Din dikla Ġesu offra lill-Alla ħobsu kbir u waqqaf l-Ewkaristija li fiha hu stess sarotja għalina. Il-tieni vara tirrappreżenta l-agonija ta' Ġesu fil-ġnien tal-Ġetsemani, xogħol li sadwar Lorenzo Gauci, maħduma fis-sena tal-Ġublew, is-sena 2000. Ġesu jħejjiluhu bit-sar għad-dak li hemm l-estalih. Jitlob il-qawwa ta' missieru biex ikun jista' jwettaq ir-rieda tiegħu. Quddiem it-toqgħod tal-tbatija l-għaraq ta' Ġesu sar bħal tad-demm nieżel fl-art. Ġesu iħoss ukoll il-tbatija tas-solitudni. L-apostli ukoll dawk it-tlieta li kienu qrib tiegħu, Pietru, Ġakob u Ġwanni, kienu dawk li Ġesu dejjem għażel biex ikunu qrib tiegħu, mument importanti ta' ħajtu. Hekk għamel meta sela fuq il-muntanja tat-Tabor, huma baqgħu bħalqhom miftuħ, xħinraw is-sebt tiegħu. Issa imma fil-Ġetsemani huma raqdu u ħallewh waħdu jgħix mument ta' dieqa kbira. Naraw ukoll is-Sant Andrija, il-magħżul ewlieni fost l-apostli l-oħra. Huwa laqa s-sejħa li għamillu Ġesu Kristu, telaq ix-xbieq u mexa warajh. Flimkien ma' ħoħ xmum Pietru. Indrid kien preżenti wkoll fl-aqwa mumenti tal-ħajja pubblika ta' Kristu u xehed il-batija ħarxa li għadda minnha s-Sinjur tagħna, kif ukoll il-qawmi tiegħu mill-imwiet. Ladies and gentlemen, we welcome you to our parish for this annual religious manifestation to commemorate the passion and death of our Lord Jesus Christ. Such manifestations are part and parcel of our religious culture and national heritage. The origins of the Good Friday procession at Luqa can be traced to the late 18th century. Since then, the procession itself has evolved. Statues have been replaced, biblical characters have increased. Today we will witness the dedication and love both of our forefathers and ourselves, especially those committed to organize the procession, as we know it today. The statues depict various moments of the Passion of our Lord Jesus Christ. Each statue is preceded by a number of biblical persons associated with that particular moment. The events leading to the death of our Lord start with Jesus entering Jerusalem, where the people singing Hosanna greeted him. Old Testament symbols call to mind the Eucharist, which Christ instituted on Monday Thursday. The statue depicting our Lord praying at the Gethsemane follows, which is the work of Renzo Gauci. It-tieni silta mużikali li ser tesegwixxi l-banda Sant'Andrija huwa l-Marċ Sangus Christi, marċ funebru mill-pinna tas-Sur Mas Direttur Maestro Michael Pulis. The second funeral march to be played by the St. Andrew's Band is Sangus Christi, composed by band director Maestro Michael Pulis.
l-infedeltà, l-inġustizzja, it-tradiment. Ma humiex ġrajiet ġodda fil-kotba Mazza, nistgħu ngħidu li l-ewwel tradiment li jfurru rigard suġġett ta' tieni salva seħħ żmien il-farawn fl-Eġittu. Giuseppe bin Ġakob jiġi miġjuq minn ħutu stess għal 30 biċċa tal-fidda, il-prezz tal-sil, u jittieħed fl-Eġittu. Kienet lejra li għamilt lil-ħutu, kienet ukoll lejra li għamilt lill-mexxejja tal-Lut biex jiġbdu wieħed minn ġenshom u ma jaċċettawx bħala l-Messija il-mibgħut minn Alla biex ikun is-salvatur ta' ġenshom. Giuseppe jittieħed fl-Eġittu u spiċċa miġjud mill-Farawn. Hekk li familja ta' Ġakob tikber u tixtieq wara kollha tal-Eġittu. Fi żmien il-monarkija Ahab, re ta' Iżrael fis-Samarija, flimkien ma' martu Ġezabel, isir eżempju kbir ta' infedeltà lejn Alla, il-veru mexxej ta' Iżrael. Hija l-infedeltà li twassal għall-inġustizzja u għat-tradiment, flimkien Ahab u Ġezabel huma simbolu ta' ġrajja mill-aktar inġusta li xerdet id-dem. Ġesu Kristu ġie mogħti f'idejn il-mexxejja tal-Lut permezz ta' Ġuda l-Iskarjota. Ġuda bih li mgħallem tiegħu għal 30 biċċa tal-fidda. Dan it-tradiment hu s-suġġett tat-tieni bara li saret mill-istatwarju Ġlormu Dingli 51 sena ilu fis-sena 1973 u li tħallset minn ġew Bonnici. F'għajnejn Ġesu jidher id-dispjaċir qed iħoss l-uġigħ tal-bewsa ta' tradiment mogħtija lilu minn Ġuda. Ġuda bil-flus f'idejh irid jaħrab il-ħarsa ta' Ġesu li qed tistiednu jindem. L-arrest ta' Ġesu wara l-bewsa ta' Ġuda sar mill-kap tas-soldati tat-Tempju. L-imġiba ta' Kristu ma' Malku, il-qaddej tal-Qassis il-Kbir, turi sa mill-bidu nett l-atteġġament ta' Kristu ma' dawk li qed ifittxu li joqtluh. At Gethsemane, Jesus was betrayed by Judas, one of his apostles, and was arrested by the Sanhedrin. This betrayal is not the first one mentioned in the Bible. Figures such as Ahab, Jezebel, and Joseph are associated with other betrayals. The statue of the kiss of Judas is the work of Ġlormu Dingli, restored by Renzo Gauci. Nisimgħu issa marċ ieħor mill-banda tal-Għaqda Mużikali Sant'Andrija, in memorja di mio padre, kompożizzjoni ta' Maestro Paul Xkembri. Is-Surmast Xkembri huwa surmast onorarju tal-Banda Sant'Andrija fejn għal 37 sena idderieġa din il-banda. The next funeral march played by the St. Andrew's Band Club is in memoria de mio padre. This march has been composed by Maestro Paul Xkembri.
Ir-raba' statwa tirrappreżenta lil Ġesù marbut mal-kolonna flaġellat. Il-personaġġi li jimxu quddiem l-istatwa tal-marbut jifakruna x'għadda minn Ġesù qabel sapruhu f'dan l-istat tal-batija. Ġesù jinstab ħati mis-Sinedriju, immexxi minn Anna u Kajfa. Ħati għax qed jgħid il-verità, jien iben Alla. Lanqas id-daqa ta' ħarta li Ġesù jirċievi ma jżommu ħalqu magħluq milli jgħid is-sewwa kollu. Dan il-mument, żewġ persuni Jeżis għal Kristu jifhmu l-konsekwenzi tal-emil tagħhom. Pietru jisma' s-serduq jidden u jiftakar li hu kien xaħat lill-imgħallem tiegħu u beka biki tad-demm. Ġuda donnu ma rridx jemmen li l-biċċa se tintemet. Il-piż ta' tradiment tiegħu ħassu tqil għalih. Flok nidem id-dispra u mar Alla. Ġuditta imżejna bil-ġmil u l-qawwa talla tħalli l-ken tas-swar u tmur fil-kamp tal-battalja. Il-mulejta f'idejha lil Oliferne, ġeneral kmandant tal-eżerċitu tas-Sirja, biex Ġuditta turi l-qawwa fit-tama tagħha f'Alla. L-istess kif Alla ta' tama lilna permezz tal-passjoni li għadda minna ibnu stess. Mument waqt il-proċess tiegħu, Ġesù jintfaq għand Erodi. Erodi dejjem xtaq jiltaqa' Ġesù. Għalhekk din kienet okkażjoni sabiħa meta Pilatu bagħat lil Ġesù għandu. Stenna li se jara xi miraklu. Qudiemu imma Ġesù lanqas biss li sten kelma. Erodi il-volpi u xejn inqas minnu Erodja marfuf kien wisq magħluq fil-ħażen tiegħu biex jifhem għala Salome bint Erodja kienet tal-bidu Ġwan il-Battista fil-flas. Kif issa seta' jifhem is-siet ta' Ġesù? Minflok qiesu b'miġnun u bagħtu lura għand Pilatu. Lanqas Pilatu ma jista' jifhem is-skiet ta' Kristu, jifhem u jara li Ġesù hu innoċenti, imma xorta waħda jikkundanna ħaswat. Ħaseb li l-prostin Ruman ser jinfet is-skiet ta' Ġesù. Hawnhekk tidher ukoll is-Sammaritana, dik il-mara li Ġesù ltaqa' magħha huwa sejjer lejn il-Galilija. Fil-belt ta' Sikar lejn il-ġir ta' Ġakob, Ġesù qabdu l-arċ u lill-mara qalilha għatini nixrob. Dik mistaġba infixlet u Ġesù tenna li min jixrob minn l-ilma li nagħtih jien qatt iżjed ma jkun bil-arċ. Wara dan l-episodju kien hemm ħafna Sammaritani minn dik il-belt li jemmnu b'Ġesù fuq ix-xhieda li tagħthom dik il-mara. Debora li kienet imħallef f'Iżrael kienet mara kuraġġuża li l-idejal tagħha kien dejjem li tagħmel dak li hu sewwa. Kienet ta' ispirazzjoni għall poplu biex jiġġedded fir-rabta tiegħu u ma' Alla. Debora flimkien ma' Barak għamlet rebħa fuq Sisera fuq il-muntanja Tabor. The Sanhedrin condemned Jesus for blasphemy. He has called himself Son of God. The death penalty had to be approved by the Roman authorities. Jesus is condemned as to be scourged. At this point we recall Peter's denial and Pharaoh from whom Jesus refused to talk to. The statue of the Christ being scourged is the work of Giuseppe Vella, restored by Renzo Gauci in 2006. Nisimgħu issa il-Marċ l-Impjanto, kompożizzjoni ta' Maestro Antonio Miruzzi. Dan huwa wieħed minn set ta' Malti funebri irregalati lill-Banda Sant'Andrija mis-surmat ċelebri Antonio Miruzzi li għal diversi snin kien surmat direttur ta' din il-banda. L'Impianto is the name of the next funeral march that will be played by the St. Andrew's Band, composed by Maestro Antonio Miruzzi.
il-ħames salva tirrappreżenta lil Ġesu kurunat bix-xewk. Jinsab bil-qiegħda fuq kolonna li jibes il-porpra. Fidejh għandu qasba. Ir-re tar-rejjin mibdul f're tal-bufiet. Il-personaġġi jimxu quddiem l-istatwa tal-Erċe Homo idaħluna fl-ambjent tal-qorti ta' Pilatu. Kien Pilatu li wassal lil Ġesu f'dan l-istat. Tas-sew ta' min jitħassu. Id-dialogu li Ġesu żamm miegħu biex iwasslu għall-għarfien tal-verità ma sewa għal xejn. Pilatu sa ikun jaf x'inhi l-verità, imma fl-istess waqt kien jibża minnha u jaħrab minnha billi jikkundanna lil Ġesu. Lanqas espressjoni li Klawdja mart Pilatu ipprovat tagħmel fuqu ma kellha effett. Meta Pilatu jara li Ġesu f'dik is-sura iqabblu ma' kriminal. Pilatu ħaseb li jista' jsikket il-kuxjenza tiegħu u jogħġob lill-Marti jekk jitlob lill-poplu jagħżel bejn Ġesu u Barabba. Il-poplu imxewwex mis-Sinedrin jitlob il-ħelsien għal Barabba. It-tweġiba l-istqarrija ta' Pilatu Erċe Homo hekk hu bniedem kienet waħda ta' salbu. Din is-sitwazzjoni Pilatu jaħseb ilu bħal kieku r-responsabbiltà aħħarija mhix tiegħu. Pontius Pilate sentenced Jesus. Pilate, aware of Christ's innocence, led the people to choose between Barabbas, a known criminal, and Jesus. The people asked for Barabbas' freedom and demanded that Christ should be crucified. Jesus was also crowned with thorns and mocked as a king. The Erce Homo, behold the man, is the work of Giuseppe Belgia, also restored by Renzo Gauci in 2006. Nisimgħu issa il-Marċ sul Golgota, kompożizzjoni ta' Maestro Briganti Luciano. Dan huwa marċ funebri sqalli li ġie regalat fl-1938. Time to hear the next funeral march, Sul Golgota, composed by Maestro Briganti Luciano. This is a Sicilian funeral march and was donated to the Benz Club in 1938.
L-istatwa tippreżenta lil Ġesu mogħdi s-salib waqt waħda mill-waqgħat tiegħu fi-triqtu lejn il-Kalvarju. Ġesu kien għallem li s-salib hu madmad ħelu u toqol ħafif. Issa hu stess jinsab jerfa' fuq spallejh dak li għallem bil-fom tiegħu, is-salib. Hu li talab lil dawk li jridu jimxu waraj jerfgħu s-salib tagħhom, issa hu jidher mogħdi s-salib tiegħu miexi quddiem. Ġesu ġie mogħdi s-sentenza tal-mewt b'isem Ċesare, l-Imperatur Ruman. Ħadd fil-Luġija ma seta' jagħti sentenza tal-mewt lil xi ħadd jekk mhux il-Prokuratur Ruman. Il-mexxejja talbu din is-sentenza għal Ġesu. Din l-għażla tagħhom kienet il-kundanna tagħhom stess. L-ewwel għażla tagħhom kien l-Imperatur, dak li kien qed jaħkimhom. Lil-ħellies imwiegħed lilhom minn Alla tagħhom stess tawh il-ġenn. Ma jistax ikun li l-ambjent quddiem l-istatwa tar-Redentur ma jkunx wieħed li jgħinna nħossu l-qawwa tal-Imperu Ruman. Il-ħoss tat-tnabar isemma lajka, aħna l-ħakkiema, u tlellix tal-armatura tas-soldati Rumani jixeb il-kelba tagħhom għal iktar poter fuq il-ħajja jew il-mewt ta' bnedmin oħra. Min-naħa l-oħra, il-ħoss tat-tnabar u trombi quddiem ir-Redentur isir ukoll karba li twassal messaġġ ta' ħelsien tas-sew li jaffjati Ġesu lil dawk li jimxu waraj. Jesus was sentenced to death on behalf of Caesar, the Roman emperor. Palestine was a Roman province. Caesar was the sole ruler, even of life and death. The mighty power of the Roman Empire is strongly presented before the statue of Christ bearing his cross. The statue is the work of Giuseppe Bella, restored by Renzo Gauci.
Jesús en Marzalí, زمن personalistici, لحاظ ذكرياتات من السنايدو umanista sfida, umana al vidu nervo salintana, umana al il-lume tibatu bħal Ġesu, u bħalu għanna bżon lajnuna tal-oħrajn. Mux li kien li aħna l-koll narfu li bikunu ċirinew għal xurxin, narfu li xussaw li kiddema minn fuq għaddejn xurxin. Il-kima Ġesu ġew il-kundannati għal-mewt tas-salib żewġ ħallelin. Il-preżenza tagħhom tixekklu l-ilka li kellu jgħaddi minna Kristu. Kien meqjus mal-ħżiena, identifikat mal-kriminalità. Dan hu dak l-istess Ġesu li bħajtu ma jgħidix jaħfer u jagħmel il-ġid. Il-ġrid kienet twila u wisa. Kulħadd ħasseb li Ġesu mhux se iwassal tal-quxxata tal-Kalvarju. Il-dilliju tal-rabja u l-mibeta ma ħamlux li dan iseħħ. Xmur, Bistir Xandru, Kurufu ġim xija li jerfa salib ta' Ġesu. Xmur l-ewwel wieħed li fehm il-kliem ta' Kristu toqolħelu madmas ħafif. Is-seba' statwa għal darb'oħra minn Renzo Gauci iżid tal-Veronika, ġdija vera, mara mantar abjad f'idejha, fuq u hemm il-wiċċ kollu żmija ta' Ġesu. Dak Ġesu li għalilna li lilu irridu naraw kull wiċċ li niltaqgħu miegħu. F'għajnejh miksura aħna naraw il-ħarsa tiegħu tiġdejn. Recalling what Jesus himself said, that whoever wants to be his disciple must bear his own cross and follow him. A group of Buddhist men followed the statue of Christ the Redeemer. 2 men were also sentenced with Jesus for the same fate, death of the cross. On the way to the Golgotha, where his people meet Jesus, Simon of Cyrene is enlisted to carry Jesus' cross. Veronica visits Jesus and wanted to help him in her own way. She had some cloth and wiped the face of Jesus, covered with blood. Jesus thanked her. An imprint of the face was left on her cloth. The statue of the Veronica, meaning to whiten, is the work of Renzo Gauci. Il-banda Sant'Antia issa tesegwixxi linnu Stabat Mater Dolorosa. Maestro Vincenzo Caruana Spiteri ikkompona u rregala dan linnu lill-banda Sant'Antia fis-sena 1923. Dan linnu ndaq kull meta l-banda Sant'Antia ħadet sem fil-proċessjoni tal-ġimgħa l-kbira. Stabat Mater Dolorosa is the mass to be played by St. Andrew's Band. This hymn was composed and donated to the band in 1923 from Maestro Vincenzo Caruana Spiteri. It has been played in every appearance of the band during the Good Friday procession.
jasal fuq l-olja tal-Kalvarju. Ix-xena tal-ħruġija li tferita narawha rappreżentata bil-bara kbira. Kbira għax titkellem bil-kobor tal-imħabba tal-lalina, murija fil-Kristu msalla. Taħt is-salib ta' Ġesu jidhru Marija, Ommu, Marija Maddalena u Ġwanni. L-apostlu li Ġesu kien iħobb. Dawn huma dawk li baqgħu fidili lejh sal-aħħar. Sal-aħħar jinsamaw kontra kull tama għax hemm imħabbtu. Il-barra kbira ix-xogħol ta' żewġ artisti. Il-korp tas-sew sabiħ ta' Kristu u l-Madonna huma parti mill-barra oriġinali, xogħol Carlo Darmani. Però l-istabli ta' San Ġwan u l-Maddalena saru fis-sena 1996 l-event ta' Gawċi. Rebecca ukoll kienet parti mill-pjan ta' salvazzjoni bil-intervenir biex bina Iżrael Ġakob jieħu l-barka ta' missieru Iżak fil-flokku Esaw. Kristu huwa l-amara, l-istess Alla li kien magħluq fid-deżert fil-mixja tagħhom lejn l-art imwiegħda. Tikkomponjhom fit-triq kellhom l-arka tal-ħadd biex tfakkarhom fil-preżenza tal-apostol. L-arka kienet ħaġa qalbisa u għażiża. Ikun fejn ikun il-poplu ludi, hemm kontara lill-leviti jġorru l-arka tal-ħadd. Kristu demmu is-siġilla l-fassana malla u għamilna l-poplu talla tal-ġdid testament. The statue of Christ crucified with Mary his mother, John and Mary of Magdala is a prominent feature of many Good Friday processions. We refer to it as Ilvara Kbira. The lamb Abraham sacrificed, Moses' fish are Old Testament symbols, prefiguring Christ, the explanation of the sin of the world. From the cross, Jesus delivers his final words as his own testament, love conquers all. Ilvara Kbira is the work of Carlo Darmani, Resto Gauci made restoration work, and new figures of John and Mary of Magdala. Issa, il-banda tal-Mandija kompli takkumpanja l-proċessjoni bid-daq ta' Marti Funebri. St. Andrew's Band will accompany the procession by playing different funeral marches. Inżel l-issul mal-klarnetti. Punti qotaw. Jerbaw għed Eħen toqdu mal-bax. Tara inti klawek, punti qot mawek. Iju, issa xiedulu ħajċaqalqu. Ejħan.
spiċċat. Jonqos biss il-ġisem mejjet ta' Ġesu li tlublu fuq is-salib u jaqbu biex jitluh. Qabel dan il-ġisem mejjet ta' Ġesu jitpoġġa f'Poġġarommu, il-monument Kristu mejjet fuq mitra ħarsa. Huwa kontrast kbir mal-erbutija ta' ewda tas-salib. Il-monument u sinjal tal-Odda tagħna li għandu jkollna lejn Ġesu u l-fidwa li huwa ta' Il-monument li joħroġ fil-Knisja Parrokjali ta' Ħalluqa sar fis-sena 1884. L-iskultura saret minn ċentru Lekandja fil-waqt li Karlu Darmani ħadem l-erba' kerubini li hemm fuq kull kantuniera. Għal-moment li kun ħarsu lejn Kristu msalla, għadu ħaj, għal-kem bla forza, jitħabat biex minn ħin għal-liħor il-issem kelma, l-aħħar kliem. Dan hu l-aħħar testament tiegħu, qed imut u jibqa' l-bniedem tal-oħrajn. Għalhekk ukoll minn fuq is-salib ifittex biss li jaħber u jagħmel il-ġid. Issa kull forza ħallietu, stqar li kollox kien wettaq u jrott ruħu. Dan ma kienx biżżejjed, kien jonqos l-aħħar daqqa tal-ansa minn Lonġinu li nifdet il-kustab tiegħu. Il-preżenza tal-Lonġinu wara l-bara kbira fakkarna li l-iskrittura kollha twettqet sal-iċken dettall u mill-ġenb tiegħu minn fuq ħareġ demm u ilma. Il-personaġġi li jimxu quddiem il-monument jenfasizzaw il-nisel ir-reali ta' Ġesu. Il-kundanna tal-mewt fuq is-salib ta' Ġesu kienet sejf, dan is-Sultan tal-Lum. Din il-ħaġa lill-membri tas-Sinedriju tagħhom ġewwa ħafna. Fil-qalba ta' dan il-nisel ir-reali ta' Ġesu insibu lil-Rut, mara magħrufa sew għat-tjubija u l-lealtà tagħha. Min-nisel tagħha ħareġ David, it-tieni Sultan tal-Lut. Għalkemm nitnef, David jibqa' jissemma fost l-aħjar slaten tal-ġens Ludi. Min-nisel tiegħu ħareġ is-Sultan tas-Slaten, dak li ħabbeb il-midnef malla l-missier. Wara l-mewt ta' Urija, David iżżewweġ lil Betseba u minn dan il-wied kien hemm tliet tuliet. L-Antik Testament insibu wkoll figuri, personaġġi li huma ċef ta' Marija, om l-umanità mibdija mis-Sultan tal-Lut. Ester, mara Ludija, ġiet magħżula biex tkun mart is-Sultan Ahweri tal-Persja. Fi żmien diffiċli għall-poplu ta' Ġensa, ir-Reġina Ester tinterċedi mas-Sultan għall-Ġensa. Hija ssib grazzja quddiem is-Sultan u tikseb mill-ġdid il-ħelsien għall-Ġensa, meddet mill-Ħamam. Ester issir is-simbolu ta' Marija, om Ġesu, li sabet grazzja quddiem Alla u tħoqqilha li ssir omm Alla magħmul knienet. Marija għax sabet grazzja quddiem Alla tħoqqilha ssir omm il-bnedmin kollha mibdija minn bina Ġesu. Issa spiċċa kollox. Il-ġisem mejjed ta' Ġesu jinsab abbandonat. Giuseppe ta' Arimatea u Nikodemu jidħlu huma biex jieħdu ħsieb id-difna ta' Ġesu. Ipprovdew il-qabar u dak li kien meħtieġ għad-difna. Id-difna ta' Ġesu kellha ssir bl-għaġla u malajr. Ir-ritwal tal-għid tal-lum ma kienx jippermetti li lil Ġesu issirlu l-aħħar tislima b'mod dinjitus, kif kienet tingħata lil kull ludi ieħor. Kien għalhekk li filgħodu kmieni fl-ewwel jum tal-ġimgħa, Marija ta' Magdala, Marija om Ġakobu u Salomi ħadu xi fwejja u irħewla lejn il-qabar. Tgħid dawn is-sempliċità tal-fidi tagħhom x'istennew. Jesus died on the cross. One of the soldiers pierced his side with a lance. The scripture is fulfilled. He is acknowledged for what he really is, Son of David.
Son of God. Mary of Magdalene, Mary wife of Clopas, stood there to comfort Mary, Jesus' mother. She is truly a noble woman. Old Testament figures such as Deborah, Judith, both judges of Israel, and Queen Esther prefigure Mary as the mother of redeemed humanity. Unfortunately, Jesus' burial was done with haste. Passover rituals didn't permit the traditional rituals, but at early morning on the first day of the week, Mary of Magdala, Mary mother of James and Salome, came to tomb with spices and to anointing. Jesus lay in the tomb. It's the work of Chester de Gandia. The four angels were made by Sardis Armani, rent about the restoration works of the corpse. Statwa ta' Duluri, xogħol li ħadha Renzo Gauci fis-sena 1997 tagħlaq il-proċessjoni tal-ġimgħa l-kbira fil-parrokkja tagħna. Marija Addolorata tisser il-tbatija kbira lill-Madonna d-Minna. Aħna nħossuna ħafna viċin tagħha. Aħna mixja f'dan il-wiċċa ġmuħ insejħula sultana tagħna, Om tal-Mnina u bir-raġun. L-aħħar ħaġa li Ġesu kellu fuq is-salib li seta' jsejħilha tiegħu kienet ommu u hu tajjilna bħala l-om tagħna. Mara, hawn hu ibnek, hawn hi ommok u minn dak il-ħin it-tixtieqlu ħada għandu. Żgur li f'dan il-mument jibes Marija tiftakar dak li darba Alla xwejja tmut il-profeta. Meta jien marret tippreżenta lil-bina Ġesu tarbija fit-tempju. Sejf jinfidlek qalbek. Hawnhi Marija, tgħix dan is-sejf tat-tbatija, flimkien ma' Ġesu saħħa mejlek. Hawnhi Marija, tgħix id-dieqa mhux biss tal-firda imma tal-istennija tal-qawmin. The Good Friday procession comes to end. Our gaze rests on Mary, the sorrowful mother of Christ. The prophecy of Simon has been fulfilled, yet she is hopeful that her son will rise again from the tomb, provided by Joseph of Arimathea, friend of Nicodemus. With her, we too wait for the Lord's day.